Aduang usa. Misan king makitid atalete dutong lalaki lang usa detang misalubong. Ing metong kareti kailangan ng murong banketa yakwa ng dumalan ning metong. Pablasang pareho lang kababayang nan. Yan ang pangarado taglerang sikana. Pemayapan dapang mirap king labanan kesa aking magkusang munye adala na. Ing mayap at turong karelami tutok akaling wandane king palirang buntok. Misagod suran lakabang mipapantok laretang sagurang matneng lalagoto. Ing kelam batanan itang pamipagkal, detang aduang usa ikwarang mepagal. Iniyang malatanong king pagal-gagal-gal, hindi ay isip ing mayap ayasa. Ayasalang mayap at turudingin du ing pamakipagkal enabasta na mo. Nung nanumanitang pamikasundo, payo pamipate, pisabihan niya pa mo. Ngining may pagalo, pisasabihan da naking ipadalan da king pamagportilya. Ing milalam kalma, dukot magbabaya, kabang itang metong sigpoya babo na. Oita, makanyaning karelang tepatan, dening aduang usang mikit kalibutan, metong migbabaya, ating metong naman sinig poya babo, sinang kayod ma. Nung misa na yalto, tening osang maliyap, king talete dutong akwarapang mirap. Mekad, me biyasano king bage meganap, ing sukat danggawan, pisabihan dang mayap. Ikas kepo.